Svedokia siam pravalen kao dive bucigate na kena. A svako eksahati ko amen darđala popaše siam ko amaru gospodari. Pasar so vakti sigate na kela neko veltumen da ki godika ema kava životo kova živina jek dive, to jest bucigate da hemovka na kel. Odole se jek taro bare niametija kola Allah azza wa jelle dela insane ki dunja itano hemo vreme. Pa bivalani svako je kamendar od ova vreme koja Allah ile se dinga ti iskoristinle so pobuter svako je momenti sahati ki dunja koja živini ti iskoristinu insani tavel popaše ko piro gospodari o Allahi azza wa jelle. Ako na kerelo dova zasigurno kavel vreme kada ov pišmanika perel hem baš od ova vakti koja gelona iskoristinja sarvalani baš od ova kažalini. A upravo Allah azza wa jelle delamen godijem podsjetini amen vakerindoiko Kur'ani وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ذِكْرًا. Vakero Allah azza wa jelle ki suratul Fajr hemo doa dive ke dao džehennemi si kavdo kao vel ili paše ando kao vel tega ni u manuš godika delpe ako so insani godika delpe. Yekulu ya lejteni qaddamtu li hayati. Kava keru insani hem godi tega ni ka delpe kamo sreća sine baša kava životo te spremi nama hazırite kerama. Kamo sreća sine te pripremi nama baša kava životo kova itano večno hem kova nikada na kela. Kamo sreća sine te keram nešto tarošu karipa ki dunja dok živjum hemirovati ti iskoristinavle pokorindoje Allahe selese koji badeti te ovav. Kamo sreća sine haramijate na kerav. Kamo sreća o namazija sine te kaldinav. Kamo sreća sine o ramazani te postinav. Kamo sreća sine taromiro mali te ulavav. Zekati sadaka me te dav. Hem po hiljada dromo insani kava keri amataro dovana kovellenica o hajri. Te ganio pišmani, te ganio pokajanje pravalen više naka koristini. Odole se najgođaver tano okova, najpametno i tano okova kova iskoristini o životo kova kava sveto, kerin dojišu karipa, kerin dojišu žamelija delija, se akava kratko trajni. Akava životo kratko trajni. Hem akava džanena mare purane koja nemaš karamende. Pučonolen, pučene manušen sojta neko berša, sarna kalendar akava životo, kava keren tumenge sigate, bucigate. Dole su insani bivalani, piro vakti ti iskoristinle, hem te uložini ko nešto tarodova kasnije hajri to velle. Allah je tamo kerindo ibadeti pire gospodare se. Dole su pegamberi alaihi salam dela men godihem postaknini amen. Ko penjar do hadisu pralko amen but puti nažalost na piravaja gajla. Kao kero Rasul alaihi salam pametno i tanokova ili blago okolese kova iskoristini piro životo anglale soro meriba. Pametno i tano. Pametno hem blago okolese koja iskoristini piro životo anglalje o meriba. Pametno i tano koja iskoristini piro sastipa angleder piro nasvalipa. Teško je pravalen te obožavine Allah azza wa jelle lesi badeti te kere keda nasvalo sijan. Manuš keda i tano nasvalo ket perela ki postela tega niko hali na neto prostinen koha mami korkori te džal. Mora neko lete pomožini ne bili džiko toaleti te olete igari abdesti terel ili ti izvršini piri potreba koja le se valani. Naštite razmisline na janko hali keda nasvalo sijan ti godina kerela umorno inan sovela petukoj dole se bivalani hej insan osvestin tu dokšaj iskoristin tiro sastipa anglal tiro nasvalipa.
iskoristin tiroternipa, anglal tiropuripa, kanasian terno, isitutaka tisna gazoralipa, hemşay tekere şukaripa, sartire malea barbalipaya, agyaharem tiresnagaya, tire teloya, kosva koye korako pala. Taisa ketka kuevečko berša, naka šajo dova tekere, naka ovel tu tviše taka ti. S-ar sta un sojanate șuna mare, curent claita neko berša, n-ai but sojalinena pe s-ar naști but buceate zavrășinen, sebe picaiolen taka tinane. Sebe picaion snaga ki peste nanelen, dolese iskoristin tiroternipa anglali puroka ove. Pametno itano kovaku iskoristini piromali, pirobarvalipa, piroimetko, anglele derli očororipa. Dikem pravalen, acva vreme ko avela, avdije šajte oveltut, ama taj sa više ništa te noveltut. Penjar de itane slučaja, ki dunja so živinge manuša barvale, rachiatea pașile perdae gepa, ama sabale kogoștinle ki gepa dinari nasinelen. Musulmanuș bivalani te trudeni pe piromali te scuristinle anglali očorolipa, se ohali situația așa temelinău pe pralalen rachiatea doctusovea acum najanea. Makeri e pral subhanallah telene guduriko Balkani, inače qua pral tano nego tartavo sanjak, ma qua pral Allah azza wa jalla dinjale mali, dinjale barvalipa. Hemo peseć ja s-ar zadatko kaj morate kerelu dova. Svako masek bijaneltaro piromali tu lavi sine po pinda familije olente parvaren. Svako masek. Hema kva berșența sine kerel. Pa oprala kola ole penjarcem caniye kaj ov kerel akva hayri buti s-ar demek dinjele ek pozitivno kritika. Harite achol kaj na ne samo ova nogavi. Si panda ja vera prala ka so Allahi dinja. Emo rove korkoro doate kerel. Abo prali dinja, hemo lengeva kerja. Mangeo Allahi akana prilika dinja. Te ulavav. Šaita isa naka uvelma. Mangeo Allahi avdije prilika dinja te ulavav. Ba šaita isa odova naka šaj. Dolese kedao Allahi dela tut. Kedao Allahi dela tut. Hem šaj nešto te kerodova avdive ma čaptaj sase se nađanea so šaj te ovel. O hali pale penava maro meninela pe prekali erat. Hem pametno i trano pralalen manuškova iskoristini piro slobodno vreme anglali astardo zauzeto bezik ovela. Keda sjan slobodno iskoristim tiro vakti koji badeti sarko namazi, sarko zikiri, sarko pomiba andiba slaviba Allah azza wa jalla. Ma dozvolim tuke te uvetano koja kategorija kola ke Allah azza wa jalla vakeri keda odova diveka aven ola više godika dempe abatega nikasno kao